Saya lapor dulu. Saya lapor dulu komandan saya. Yang lapor saya. Beliau komandan saya. Komandan divisi. Bapak komandan divisi. Yang SMAT angkatan. Siap. Baik teman-teman, terima kasih. Oke. Fans saya banyak sekali fans. Saya lapor dulu. Saya lapor dulu komandan saya. Yang lapor saya. Beliau komandan saya. Nanti ya. Saya lapor dulu. Saya lapor dulu komandan saya. Yang lapor saya. Beliau komandan saya. Komandan divisi. Dulu saya sekarang komandan saya beliau. Once a senior, always a senior. Ya, waktu saya daftar, saya lapor beliau. Pak, sekarang saya lapor lagi. Alhamdulillah. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.